Merhaba temaşavanên hêja di vê bernamaya xwe jî de em bi hunermend Mizgîr Tahir renin. Mizgîn Tahir ez barim 4-5 sal ez bêjim berê bernama me yekem dir me kiribû mêvanê xwe. Piştî ew qas sal dîsa jî bi projeyeke din wê li hember me be. Ez hêvî dikîm temaşavanên me hem di dîmenên ku temaşe bikin yên orkestra Heskîfê û him jî baxaftinên me wê sûd wergirin ji vê bernameyê. Em ê bêtir li ser orkestra Heskîfê sohbet bikin îro bi hunermenda me Mizgîr Tahir re. Tu bi xêr hatî Mizgîn ser çav hatin. Ev pêşî ez bêjim ev orkestra Heskîfê wek proje çawa çêbû û wek hengî dest bi xebatê xwe kir. Yani orkestra bu 3 sal nava xebatê orkestra de lê proje va bû dora salekê zêdetirî salekê em ser vê projê xebitîn. Di nava yani karê yekem bû ji orkestra yekemîn di Bakurê Kurdistan. Yani me xwest ku tişkî cuda be ji nava xebatê wek di nava civaka Kurdî di muzîka wan muzîkek hemû komin yan hunermendî solistin derdikevin ew lê me xwest ku em bi formatek nû nêzîkî hunera xwe bibin. Me xwest ku em tişkî projekê wilo bi nav hevalê xwe orkestra re deynin ber temaşevanan. Bi çend kesa ev proje pêk hat û tundurê projeyê de stranbêj wek lîstikvan yani hinekî dişibiya operayê hinekî em bêjin tam nel gorî formên operayê bû. Ev yek çawa bû Mizgîn gorî we? Yani em bi rastî hinkî kêmasî di jimara me de hebû yani pir jimarek pir hindik bû wek orkestrakê yani em me xwe navê orkestra dida nîşandan lê em ne yani hîna bingehek orkestra ku oda orkestra bû yani em dora sî muzîsyan bûn enstrûmantal bûn û dora 16-18 lîstikvan û dengbêj û stranbêj bûn tevlî koro yani jimara me hindik bû yani em bihêvî bûn ku em hêdî wek bingehekê ji bo orkestrakê bikin me wisa dest pê kir jimara me wisa bû yani 35 çel hebûn tevlî kadroyê yani teknîkê wan wisa bû jimara me hindik bû kêmasî dûr de hebû yani ji xwe em bihêvî bûn ku em hêdî bêtir karê xwe pêş bixînin û gavnî pêştir bavêjin. Me forma a ew ya em kanin ser wextê gava kom bêjin nêzî operayê ne nêzî operayê em kanin wextê gavan proje binerxînin me projek dest pê kir ji xwe sînaryo wê û guftûgoyê wê min amade kirin û tevlî stran û neqandina strana jî min ew kir proje me anî berhevdû me xwest bi van hevalê me orkestra ev komka me yani em vê projê bişolin yani projek nêzî operayê dê ez di baweriya me de opera nêzî me ye ne ku em nêzî operanin ji ber ku tişkî wisa heyê di nava destanê me Kurdî de em ji roja roj de em çîrok wê destanê dibêjin yani destanekin bi dengbêjî distirên û em şexsiyat hene û çîrok heye û stran heye yani ji bo wisa ez forma orkestra forma opera nêzî dengbêjiyê dikim nêzî destanê dikim ji bo vê yekê min xwest ku em navkî li vî cûreyê hunerê nû bikin me got bela destan be ne opera be yani me çîrokek di çîrok me anî berhevdû hem çîrokek dîrokî
de vakti şerê medya û Asûriyan de û çîrokek din Şamîran di dema Urartu de yê wextê gava ku çilo çem dikunim proje bixwe hinkî rola jinê di dîrokê de çilo bû. Yani mixwest ku ez bêtir jinatiya xwe jî bînim zimanê yani wek jinekê di dîrokê de çi bandora wê li dîrokê bû, çi bandora wê li hunerê bû, çi bandora wê li siyasetê bû. Mixwest vê yekê bikim. Ji xwe min di çîrokanî berhevdû. Çîroka me yekê di dema medya de wextê gava ku şer xwe amade dikin ji bona ku şerê Asûriyan bikin. Ji xwe sala me a Kurdî ji wê dîrokê dest pê dike. Êdî min şexsiya a çilo gava ku em dîsa qîza keyakser didin mîrê Babiliya Nebûxiznesir ji bona bibe hevbendê wan ku hekanibin Asûr bişkînin. Êdî ji bona ku êdî jinê xwe kir berdêlîk aşîtiyê yani. Gobela êdî şer bisekine milletê min neye kuştin êdî şer bisekine em dîsa xwe dike qîza torina keyakserê qîza Astyagê xwe dibe bûka Nebûxiznesir wê keçika hanê biçûk e hin gundî ku dibîne wê xwe wê diyarî mîr dike. Mîr jî Kurdûn de ye wê xwe dî dike. Lê hinek dibêjin wek jina mîr bû û hin dibêjin pedî wek qîza xwe dî kir. Min divê ew çîrokê de min wek qîza wî nîşan dayî. Pir çîrokin hene ew a tarî ra bi navê dawiyê bi Şamîran çîrokin pir ser wê hene. Dibêjin dibê Şamîran ew sembola a hezkirin û wefadariya herî mezin e û xıyanet û dilreşiya herî mezin e di nav hev de ye. Di wê ewkê de ew her du hest di nava wê jinê de dikelin yani di wê çîrokê de. Betir ez bir forma stranbêjiyê ne zaten serî heta binî. Erê. Ve stranê xwe li gorî çi tercih kirin mizgîn yani betir stranê gelerîn nezne şaşmin. Belê Hinek ez xwazim behsa vê bikim yani mesela li gorî çîrokê we stran hilbijêrtî hinekî û heya adaptasyona wê çawa çêbû û ew stranana mesela forma wê hûn girêdayî forma wê resenman ya Kurdî ya ji we li gorî xwe hin guhertin tê çêkir an jê bêjin bamûra gava koftê lê xistin ev stranan tên gotin formek çawa distînê dikare hinekî behs bikin. Bavo, şah erdu azmana. Ti serê xwe nêşîne. Ji bo ku vaş û kanî û nûziya rengîn riha bibin. Dê û bav Kurdin de nemînin. Ez dibim ebuka Nebûxiznesir. Ji bo aşîtî li vê xakê pêk bê ez xwe dikim qurbana aşîtî.
aşitiye ezim bu kat bu berdel yaşitiye beraxuy edi nerje beraxuy edi nerje ما استرانی خوشی لگوری مجاری نقاندن جبر کو چیروک ما چکر بو يعني تسترانن يعني استرانك تاني هي آشامیرانه يعني براستی و استرانه هنی بالا منکشان هشکو از به پروژه چکم يعني اللي وقت استراني كما نقاندن ما لگوری مجارا نقاندن يعني ام قالا شاركيت كان مسترانا شرعاني مسترانا شرعاني يعني كياكسر وقت جابكو ستراني كيد بيجي بدنج بيجي يد بيجي قال شري تارخاني دك يعني اجبركو بلكي شري تارخاني فيدا يهات بتشكر بشتي تدي مديا امبراطوريا مدي لي او قشور قال شركيت قال خودك يعني ممكن ميرك ستراني كي دبيجي سترانا شركية لخود بين في تشتهاني دبيجي از دو ترسمكو لشكري نيارا زورا لشكري من ببه ازي چاره سری که دیگر دنوا وسترانا شری تارخانه وی شری هانه و هستی اکو میر دخوازه درخینه که اکثر درخینه مدید کو از بو سترانه هانی کانم درخینه جبو وسا من سترانه کو ساانی دو وقتی مثلا کو ام بوکه دگهیزن ام امدی صادقهیزن جبونم ببن جنبو خز نصر مسترانه می دعوت آن نارین کن و اوتش من آنی زمان مثلا میر نبوخذ نصر سترانه که بیجه پس نیخواده ده ملکود بیجه شخصیت خود وسترانه هانید او کدکه ده نشان دانده بیجه ملکو خستن جواته سه فنجان قهوه داني داوي جلاد برداني يعني اروي او كرن غوك داني و يعني جبو كشتناوي بوجينك يعني ليه ويخستن يعني ويخستن زفتي يعني ويخستن شاركي بفيا كم من ديكو فاستراني هاني تام لوي شخصياكو از من ليكريه تكان لي باربكه ستران من تام گالری ما نقاندن او لگرنا وان چه بود تشاوند پیدات کرد تشاوند دید والله بيتر من يعني دنابا ستراني ماي گالری باش گريام ليه هما من جوان هرمي ويدك اني او خطا هاني تني خطا اكو بيتر من ستراني اي گويا بوتاني وان من او كاني او سيداي گویی پرتوک کوی ها بو چکرو من بيتريوان مش وي پرتوکاوي اكو جوان دبو من اني خوي قال لك خباتي خل باشو جكري سيدا گویی و علي الصرح ديك حتى اسطنبول قال لك يعني او خطا اكو جمر لازم بو او جغرافيا اكو جمر لازم بو اكو تشيروك تي درباس دبه من ستاني خوجوي دكي نقانتن يعني جبركو بي دي في هي كنت مثلا قفت تشيروك كي دبيجن ت ستراني وي هرمي بيشن يعني تسترانك هرما مثلا عمريا بيجي يان دشتين دن بيجي يان روجلات بيجي ند يعني وين نبونا لي رونا نشتانا يعني مخصكو ازوان هم جغرافيه هم شخصيتي هم ايدي بهنر وبينم زمان ما هو ساكر بروجه خاص وقت دوم كر اماده كرناوي والله جبركو يعني هنكي وقت برد بمرخوا
جبر کو همو تشتی ما دست بکردن یعنی مخابن یعنی هر کو از بکار کم به بکار یکمین جار براستی جی امش به یکمین جاری جی عاجز بون یعنی کت تشت بری الجمت تنیه و تو دست بیدک یعنی جب نجی صفریده تجبنی صفریده دست بیدک دیروکا کرداجی وساوی یعنی تکوشین کرداجی وساوی یعنی تجاری ما تشتکی زیادت نکرد هر تیمی مج صفر دست بگیری یا دنیا صفر مدرس بگیری میخوام والله از بیشم دما آکو ما تید پروژه شغلی هنکی جبر کو هوالنا آماده بون يعني ندوي أستاكو كان بن دستاني كي إدي حاضريا هوالا حاضريا موزيسيانا نويساندنا بروجي نويسا موزيكي يعني شو هوالي من محمود برازي أوي أرانجاس وانسترانا كر يعني أم بهفدور ما تكليا ما بهفدور ما ببروجه هاني درخص حتى كنت موسيقى بنجه جيفان سترانر آماده بك يعني براستي برخو وقت خوار يعني دورا جبركو ما آماده تكر وما ذكر دم تنا بوش معلم ولو بروجه زيادتري 2 سالا جرك بخون لي ام تشلو المالت شغلي ما تشو براتيك دكر نافا اوكي مخابات واجي بيت الباطماني بو نزنا شاش من توش دياربكر قالك جرا من ديت تشو باطماني هات مخابات تقولوا جبو شو باطماني ترجيك جبر نافي بروجي بفرنجي بو جبر شرطين يكو بشكري دابون بروجي تش مساله بو يعني باطمان شو بيتر يعني ابوريا اوركسترا باطمان بلديه باطماني وبشكريا ويتكر لي اوركسترا نتاوي كردي بو يعني لي هما غريداي باطماني بو مال باطماني حفتي دروجا ما تشوف بروفات كر هنكي جبركو او هوالي اندامي اوركسترا كاريواني جداجي هبون يعني لسازي ميدن جي تخبتين كاني بون دروجا تاني خوالا بكرنا جبر ويا كي هنكي برسغيري كي در باسي نافا خباتي اوركسترا كاتن ودم دريش بو قاوا كاركي لسازيه هبه او كارد سكن ببي شكلي هاني بردم خوار يعني نزي 2 سالا ما في خباطه هاني لي ببرب يعني 2 سال دروج ده هفته ده تنكان يعني بروجي آماده بكه موزيكي آماده بكه پرورده بده وجنف ده بروجي بشغله كنت بروجي جدي قرتن herkes دات باطمان ازبارم نه و خباتي خلورد مشان بله در دورا باطماني چخاص كسبون و يشيلا تكنيكي وش بركو و بروبلمك بوزد بجم يعني و چوا اف خباتي خود مشاند والله يعني دورا 5-6 هوالاج باطماني بون پر هوالج آمده بون هن هوالك جزيرة بو هوالك وارتو دهات يعني هنك هوالج ويران شار دهاتن دو هوال ويران شار دهاتن يك هوال نسيبيني دهات يعني وسا دبو دوان حردو روشي هاني حفتي ده ام دهاتن جم هردو في خباطة هاني وسا درد كان ام دبيجن يا اوركسترا حس كيف يعني توي يا كردي مثلا جبرچين ديجي قالوا تفكري كنت كسي تخنا بروجي ياجي او اشخاص ممكن بو ممكن بو يعني ما تشكي وساكر وشخوا ارمان جما او بو ما بكرنا اوركسترا كنتاوي شخوا از جروج افابوم دو هوالي ما يدنجي جروج افابوم في داوي ما 4 هوال جروج لاطاني تبلي خباتي ما ببن وانا بتر باش موزيك كده يعني الامور هاد خصنا زبار اجرو شلاطاتهم اري شخوا ام بهيفي بون كو شخوا كو اموي هاف جرتنا همو موزيسيان كرد
di nava wê orkestrayê de bicîbînin. Yani sê heva ji roj ava bûn, çar heva ji roj hilat bûn, hevalê mayî ji bakur bûn. Hinkî têkiliya me hebû bi başûr jî kemanistek ew kurê xwe yani dixwestin bên nava orkestra cî bigirin. Îna têkilî hebûn. Yani wê tişkî baş derketana gava ku em bigihîştan hevdû. Ez bêjim wê hinkî gavin baştir babêtana. Ji xwe xwesteka me ew bû. آنها خبات ارکستر حسکیت شاسه دی پشتیوی لیستیکا و کولیستو پیو هونانا چت فکرین و جبو پیشروج چل پیشاوی Yani ana xebatê me ana hatin rawestandin. جبر چه؟ Ji ber hinkî ne pirsgirêk gava ku her heval ji deverkê dihat. Ew di rojê tenê me digihiştin cem hevdû. Pir kêm bûn. Pir pirsgirêk dev diketin. Yani heval nel cem hevdû bûn. Kêmanî diket saziyê me din. Xebatê saziyê me din disekinî. Yani gerek heger tu orkestrakê baş bi evkê birêk û pêk dest pê biko ji bona ku gavinî baştir bavêjin gerek endamê orkestra bin yani endamnî sabit hebin. Wekî din hevalin tevlê bibin wê din yani berfireh xebat li ser orkestra tenê bûne. Ji ber pêvajoyê jî hinkî rewş sekinî. Lê ana hatî rawestandin em binerin bê ana wê rewşa orkestra bi çi rengî به خودت چی بکی؟ خودت اری والله مسکینه باید رخنه که چه هست بج مثلا تبرانه صحبت خود به یعنی وقتی کم جار گلک جار دست بکارنات کن لی مخابن تدی جبر کوی یکم جارم دست بید کن گلک تش زحمت کرناوینا یعنی مخمه بس اتو بکو تشتکی ام بیجن هیی تونه بکو تلسر عواب که از بارم هنه که ویرنگی تا گفت لی ام دنر وای پشتی کوف خبات جبوی جانا هاتی سکناندن یعنی گلو کسی که دن نیجا یعنی این کسی اندوان دست خبات بکن یوجی بیجن یکم جار مدرس بیکاری کش برچش برکو دوماندنا پروژه یا جی سازین ما مخابن پروبلمه که ویرنگی چند سال بری لندن از چون موزیکاله که 2006 باز نشاشم 40 سال بردوامی اوی موزیکالی هم 40 سال یک کمیری بون هبون یه دوزار شنوانات هنی کسین دهات بون جوان بون یعنی کسی که کورخ سکر دلیسکی که دیده راتش ناموری خست حیرانی لیخسنا آموری بود تقول چخص خوش لاموری تخه گیتار آنجی تشتکدن جبو چه ام کرد ویواریده یا جی روشلات آناوینش بلکی بیرنگی ام نحقیه زدل کردانه کن yani sebebi Kurdi gelekince yani devlet avantune iyi falan bevanım karın veji bejin sazumani dezgah evji li efçma irolu bisekin yani bu kasa nahife gelo eğer bir viren gibi. Yani ana yani ana hati ravstandın emni kan bejin bisekini saati seknandın. Li az bavarım heger roki ef kesin verin u disa dest bebekin ادبي ما قافك آفتي يعني ما كان يعني أنا كم سنة ما كنت البس ما ادبي ما جهاندي صفري ادبي ما جهاندي يكيج يعني كاسك بروجاك وك كيبانو أمدي سو شاميران نتني جبو كردا يكمين يعني بدنارينا مدة جبو رجلات يعني تشكي وساتني يعني تشتكو بريا كيبانو چه بویه تنی موزیکالن لبنانی رحابینه اوان دروجهلات دوان چکر یعنی هنکی وكيدن إيطاليين ألمانيين جبو روجهلات خبتين تشيروكن روجهلاتين هنا ل تشكي وسا جبو روجهلات از كانوا بيجم كيبانو يكمين ديسا قابك وسا هاتي آویتن کسی کاری کو بشغله کار بکه و خبته بلکی به خبات هنی بر بچاو بگیره یعنی بر چاوی خور در باس بکه یعنی گاوک پر
گرنگه یعنی دنری نام دوک موزیسیانی که از بینم گاوک پر باش بو جکان به نمونه جکسی کو پشتی مربینی مزگین تو شفا ارکسترا هست کیفه بو وک هنرمنده که کورتم تدناسن و هنکی به استیلا اپرای تو سترانی خوشی دی بیجی از مبسام بورده evet دورده هبونا تو هنرمنده که کورت چخاص avantaj و dezavantaj evet çi buj bu orkestraya hiç berçez beji mesela kese ki bu forma dengbejiye eğer şeftiya ve orkestrayı bikra ve avantaj ve dezavantaj çi baya mesela bu tece saman pırset ki mesela avantaj ve dezavantaj ve çi yani mesela orkestrayı yani gavat bin kontrol etti yani vak maestroya ki gavat kutulurdu xabıtı yani az bu xan ne maestro mu از هنرمندم ليه بس نانا دورد يعني تندري بروجيز فكرك من هبو يعني خيالك من هبو خيالك من هبو كو غافاكو براسي غافاس از چوم كوز اوبرا بخوينم جبركو من دنگ بيجي بهيستو از چوم اوبرا بخوينم غافاكو مو اوبرا ديت من گوت وايه دنگ بيجيا ما جي وصاي يعني تشكي وصاي يعني دنافا تشيروكي دنافا سترانی دید نوا شخصیت دید مخصوص که از تشکیل سابق کمیه بلکه اگر از سولیست بوما منی خبیتر والا بکرنا راحتر و ازی راحتر بوما ازی پر راحتر بوما هنکی برپرسیاری پر زور یعنی ت برپرسیار به و ت شیف به و ت آماده کاری پروژه به و ت یعنی همه تش به براستی بارکی پر گرانه متخصص از سولست بن براستی متخصص از بارم وقت که وام بباره برنامه که از بارم تندروید خود استرانا نبیج یعنی تندروید تو نه تنه تو وقت هم بیشین در هنریاوی یا شفتیاوی تو کنه اری وسابو باشه مزگین مثلا کسی که لیستیک یا جی اوپرام بیشن یا جی ارکسترا هست که فیام ناویانی کت ناسینم بیشن یا و تماشا کردن گوداری کردن رفلکسیوان نرینیوان چه بود وی میشاره کسی تشتک تر پاروکر یا جی به حوالن اند ارکسترای ده یعنی پاروبونا آکو یعنی از بخوا از یعنی وابو چند روز یعنی هفتاک قدیاکو هاتی وشاندن یان بو زیدتری 5 ماه 6 ماه ما دانشاندان ما لإسطنبول ماليست ومال باطماني ليست و تجارتني ليست نه تجارتني ماليست اسطنبول بيجي باطمان ما تخصكم عم لآمدي بليزن هنكي روشينا ما هشت يعني بيفاجو هنكي نرينه كسي كو بمر بار بكرن يعني هنكي
رخنن هبون يعني دقوتن ب باش بو يعني تشكي جوراك نه پرخوشك بو تشكي جداي نويه هنكي رخنن هبون لسر چیروکی هنکی رخنن هبون جبرکو جارا یکی پر ندهات فهم کرن یعنی گرک yani nahat fahm kirna ve ez barım gotine dine jis gava kustran beji beji jgotne o fahm net kim ya jis stila ve çi yani belki hinki qalsbun habu diyalog edi yani ma çirok başna da bu nişandan letevni ma havuldan yahmu kirin yani يعني ما تشيروك نفيسان بروشورا ده ما كرتا تشيروك ما دا بريا ما بحثا شتك يعني حتىج ما هات ما خصكو ام بكن لي بشتيكو ما درخص يعني وبشتيكو ما كيشان يعني ما لي ناري ما كيماسي خو هنكي حسكر ما ناسكر بما تشي يعني يكيكو ندنا وخباتي مدبه ويتشلو جي فهم بك تشلو جي سود بقره يعني هنر بيامك يجرك بده اقالو او بياما ما جهش نجهش يعني من بخام ب هشكو دايق لي قداري بك واز بنر بتش يعني تش جي فهم كر تش جي فهم نجر خوش بونا خوش بقالو مهشكو مثلا زاروك لي قداري بكن يعني بنا بي تش هستي وان تش حر ياك جوان تشكي جدا قوتن براسي يعني كيف هو دايك يجير هاك قوت او دنك بيجير كيف هو هات يعني وي او اتموسفيرا قشتي فهم كر يعني فايدان جبونا حربي بسكنين او بك هنكي جبركو تشيروكا ماشي ما بد قافاكو ديالوج دقوت ما اوجي بستران قوت ما وك دنك بيجيك ما او ريتاتيف اخوا ديالوج اخوا ما بستران قوت يعني ما بوي شكلي استطراني قوت يعني ايش بقولوا هنكي غريب دهات نزيوانه ايكو جي فهم نتكرن دناف بري دابون دناف برا وي دايكي وي زارو كي دابون اف جيلي ماين ايكو نقري دانا وان بدنك بيجي هي ونقري دانا وان بخزايا وان هي ابي دناف بري دفهم نتكرن وفهم نكن حتاكو باش لي كور نبن دنك بيجي باش كور نبن وفنجرن تام خزايا خو بيجن ام تشكي نزاني يا جرك وسابكن يا جرك باش فجرن كوكا خو يا خزايا خو يا كوكا خو افتشت هنكي برسجريك مزگین پرفورمانسا ام جوان الاستقبام بيجن سترامبيج بيجن ام چit بيجن يعني دو بروجي جيگرتن والله چته گوتن يعني جي او بخوال الاستقباني يعني انا وقت الاستقبال يعني بيتر سردكينن اما سترانا جد بيجن يعني هم وقت الاستيكه كي بيشكشتكن چروكه كي بيشكشتكن لي برين ديالوج وموسيقى يعني برين يعني موسيقى او بيتر. انا جوراكاي ابتديت بموزيكال اري ليه او نا موزيكال موزيكال شرط مرجي وي هنا و اوبرا جي شرط مرجي وي هنا يعني دنقبة بيدي دنقبة اوبرا وموسيقى دي ودنك بيجي دي ودستان يعني النظام انا ناف نكان ملي بكن يعني من ناف قوت دستان بجيبو يعني مثلا ام جوان بيجن الاستقبال مثلا performans سوان الاستقبال على سردكي چقاس تطمين كر چقاس بريته بو و دisiplin کرنا وان براست يعني مثلا جبركو ويا پرچيك شانو يجبو دisiplin الله يا بدن چابو ويا خباتي ونا حمدي ساوكر ياجي كسندني بسبور بور خبتين ان جبو در هنرياد كي ركندين هوال ركندين او جبو مر علي كاربو وجبو جبو اوكا لاشي سرحد اوجي هوال سرحد اوجي تبي خباتي بو يعني
دناوا خباتي ده وان كسي هاني حريكي رولا خالص يعني من يعني فكرك من هبو مبان رهف بارد كله قوتنا داوي وتبقرا هاني دوام بشاد يا او بون يعني يعني كاربشيه كبو داوي داوي شو هجر نجوي كاربشيه بنا رحي ما ايكو ماد جوان تهبدو او بو حسكرنا مجهب وتاكليا ما بهفدور وبشكريا مجهب رح او ايكو مثلا هشكو في كاري هاني بانجام ببه بلكي هنكي كماسيوي هذا اللي انجام بون تشكي جركي جرينجا باشه ما وقتی که درست سر ارکستر هست که ما صحبت کردیم خواست منه که سر مزگین تایر جو کنارمنت مزگین تایر هنر خود چت که چناکش برکو گله کم بجین گرانی دا و پروژه وقتی که درست انا وقت هنرمند کلو چت که موسیقی خو خاصی ام بجین کار مشغول ببه و گلو خباتك لبرهيت ني البيشاوي والله دنافا في خباتي اوركسترا دم خون داني بو هيلك يعني تخون داكر يعني اري مخون داكر بو من برد خاصكو ازوي وي خيالي خو خونا خو بتجيبينم بينم زمان هنكي من خو دالي از بهيفي بو متقوت د بروجاك دند متقوزي از بليزم يعني متقو اقات از ناب مايسترو از دخو يعني تشتك دهندري مد هي دخواز بستري دخواز او بك خوالا بكم يعني من خدا بو الياك يعني البوما من داسك ناندن تاني انا از ديسا بدگرم ديسا كو از هر مخاباتي خوي خو بكم هنك يعني وقف البوم جي از نافكرم يعني از بيم از هنك سترانا يعني باوريام بوي البوم حفت حيش ستران ده ستران نماتي يعني از ناخذم يعني انا دبي كو هم كاركي خو هم كاركي كومي يعني ما ديسا باوركسترا ما سترانا كوباني قوت ما شنغال قوت ما جبوفي بيفاجوي ما جانو قوت يعني وسا خبتيم يعني هم ستراند نفيساندن ديسا ازو محمود برازي بو يعني از خباتي ما وسا بهدوف نظام هذه كنكي تجي خدنا دسكناندن مزجين يعني مثلا نافراندرا موسيقى جيم بيجن يا بفيرنج يا وك هنرمندك از بيجن مثلا يعني از تشب هنكي مخدا علي يعني افكي ما سيبو از بيا كاني دبينم يعني لي تجرباك بو يعني تجرباك نافا لابو از دبينم تجرباك فرجرينج بو يعني از انا السرخه سكن ان شاء الله زي از بهيفي مكوز كانبم ايدي وگرم خو يعني هو باش بي يعني لورج دمك از بارم ته ماموستیا موزیک جدید کرد نوانده چند جگر خوین او چابو او مثلا کسین جوده درکتن بچ خبات مشغول بون يعني او پروردهی و آنها چاست دی گلو از شخص گوانه هاتم باکر من دست به جگر خوینه گر ماک ماموسته جبوخ ارکسترا من آماده دیگر يعني پشتی حوال آماده بون هم مدرسة كوردا مدرسة تشين موسيقى كردي يعني روشلات وروجافا درس كوساحبون أو ددا يعني وقت بنجها أما ذكرنا أكاديمية يعني جوان شاگرد عم بيجن تندري أوركسترا يجي قال لك هذا جوارم جدي قرت شوي تمامي هنك تاني جدر بي وان شاگرد عون هدي ما وان شاگردي هاني قهانت يعني شوان شاگردا أوركسترا مع اندام چكرن يعني باشه مزگین امهنه کی براستی به موسیقی به تماشاوان ماجی بدین گوداری کردن نابره ده یکو محتانا گوداری کنی پشتیانا جی جبر وجه مهنه کی برنامه وقت دم مهنه کی دیدن زودتر بخدینن جبر وقت گوتنه تنی داویجه هبه و امه سپاسی خوش بوده جبش سپاسیا ودکم سپاسیا برنامه ودکم كيف خوشم كنت تبلي ديسا تبلي برنامه تبون وسباس
سپاس خوش ام جی پر کیف خوش مهاتناته و تمناش کنم تا برنامه مالا تا سپاس سرچه تماشاوان نیجا دوی برنامه خوشی ام سر ارکسترا حس کیف سکنیم براستی وقت مزگینج بحث کر هن خالوینی دروکی هنن جبر کو جرا اول با کوجی خبات کبیرن گات نشاندن ام هیوید کن خبات ویرنگی و هین پرتربن و گله کرد بهتر تشتین کلایکی وی بيجي وقت حملنا توين دنياي جبر بيك يجي ام دبيجن حتى برنامج كدن ومبانا كدن بمن بخير وخشي بخاطري فرمانامنه هی فرمانامنه بلا حمو دنیا بهیسه هی جبوکو دلو پکسر چاوه امدی سانه بلزگینی باخچه قلقات چه بکن